Amanatım beni canım özüm bulusun bu. Vakit bulup bizim eve gelip konusun bu. Yaratkanım bizine gömüz bu bakıttı. Atenemiz gösterdi o bizge bağıttı. Amanatım meni jarım özüң болосуң бу. Бакыт болуп биздин үйгө келип коносуң бу. Жаратканым берсин экөөбүзгө бакытты. Ата энебиз көрсөтөт го бизге багытты. Аманатым мени жарым өзүң болосуң бу. Бакыт болуп биздин үйгө келип коносуң бу. Жаратканым берсин экөөбүзгө бакытты. Ата энебиз көрсөтөт го бизге багытты. Карабай канча жаман түн болсо да аралай жетебиз ай күн болсо да садагам күйүп жанып күл болсоң да болосуң менин бактылуум